only limited or limited or government job I job nangi focus to ama khakta sum pi lei tari nangi energy to atopa pot kana ba kya nang loi miss tawgram opportunity som da loi nan thokram ne nang som da som chatle nang som da sum adu da nang ngasai phangaktar kan da nang na saje sidai se nang on demotivate or discourage or dai tawbom la pang khang dre dagi suicidal thoughts lai dagi tawbom la pang khang dam ning sai family pressure kyam lai kap pa yaure nuai ta ba yaure tawbom la pang khang stress wang na kok sare. Hello everyone, hope everyone is doing great, hope everyone is having a great time. Ngasi mayam gi damakta aina pujari iba topic ase entrepreneurship or government job haibis mamang da suina shigi topic share tok jagre ko aduga shi se anirek suna por iba maram se part 2 pujari maram se kai gi no hai matam da mamang da ne share tok ning ba information kya ma hafau da ba kya am yaw gi ko adugi information do mayam da amka su deeply yong na ba gi damakta amadi yow mamangi information pija gitu yow gitu miyoy yohoning miyoy kya amda yow gitu ba kya amne aduna mayam da yow bangam yow bagi yow na bagi damak tanga sina ngasi gi sigi part 2 se create tok jabani so sidai sai na mamang da mamang da su haijagre ko amka su haijaram ge haibadi sidai sai government job ke against like or any job ke against like cd subna ta ke ina pijari ba information de sidagi na sibo ko gi life se sumaina transform to we are haibadi government job ta katang depend tok dana job ta katang depend tok dana akoi sidagi akoi na sumain to ro akoi life se sumaina grow to we are haibagi information to pijaning bagi damak tanga sigi video se ina semja bani ko sidai sta aduna haibadi sidai sa kogi ichinau kya ama confuse oi ba haibadi government job tawuna fagadra dagi di business tawuna fagadra dagi kama karam batoroga ig income generate tawuni haibna chingba kya ama pallaga le heli mayam sing sigi audience ne mainly target tawji habdi mindset se clarity phangna ba dagi tawningi ba thabak kya se tawbanga makna ba dagi di koigi opportunity kya am ga mayuk na bagi damak taninga si aina mayam da create tawjari ba sigi videos mayam da sigum khara do su kana fanga di khang laga sigi videos semja bani ko duna mayam video just skip to biganu hawba dagi na lo fa yang biu aduga request am taga masi bu darka le ba miyo sing de mayam da su yohon bi share option biu duga mayam da su hene yohon biu du mayam da kana ba se fangna bai damak ta haibdi mafam da su yohon biu so aduna aina haido je hojikti akoi gi generation change to rep generation change story na isi ahal naman mayam da disrespect to bunati hana ge generation da disrespect to ba kem lai te ko hojikti akoi gi opportunity kya ma koi mang da lai ra bane hojik koi na pai riba phone koi na season riba social media koi na season riba laptop net mayam sing online da every opportunity je hojik high paying skills kya ma hojik pai ge lai ra bane si ai ju hana khangam de but aina tamma matung da tamma matung da inga si yoraga mayam da pi aju chaw ju ngasi information kar share to bangam jara ise sigumba kya ja ina khanga matung da sigumba kya ja try to ra matung da mayam da pi ja ge khalaga sigi video semja bane aduna ina sida haidu je government job khatana ai government job fatte haiba kem haite ko se government job khatana limited uhen biran mamang da ju ina haija gre ko haibadi mindset sida koi government job tok da dia dai government job tok da gi punsi je loire haiba wakhan je si je lok thok piro pura clearly lok thok piro kai gi no hai matam da aina mamang da su hai gre government job ti limited seat ne manipur da leje vacancy du kam yam de bas there is 3 million people puna mang loi phangni hai ba lai pote nang na try to nang na fan honor su nang hekda phangani hai ba su lai pote aduna limited seat ne stage da aduna nang na phangau da tardi nang gi chahi kyam haukrani chahi kyam haugi chahi have se matam na koi kanam ngai bi de nang ngasi nang 24 years su da ngai 28 years su da ngai nang ngasi nasada tension leram da bi or tension leram ba su ai ko stress ke am leram ba su ai but aina hai to chahi manga haugi se chahi tara haugi se khangau pote heng haugra matung da nang matam da khalak pe ai aina si torom mana kamai paisa tan gi no mana kamai to gri no hai pot se sigum kya am no question kya am la kani aduna si je khatang khabi khoi gi thinking je kitang change to biro change your way of thinking adai khoina yeng ba mit yeng je kitang kak change to biro du khoi mindset se there is the ANOUB mindset ama upgrade to na ba hot na biu kitang kak effort kar biu time kitang invest to bi adu ko sidagi result lak tre hai tare adum to biro kai gi no ham 1 year 6 months to 1 year amutang consistently ANOUB way da hai fitang khoi gi mindset change to ga atop amtang try to biu haibadi nang na government job ki try to win na stress laiba family pressure laiba anxiety scam lai ma'am se ngatang lok tho thambiro ngatang try to biro haibadi nang adu su try to win adu try to da nang fang da nang stress scam na adu itadi atopa lambel da mutang try to biro try to ko opportunity ma'am se amtang yeng biu meeting amtang yeng kan da haifetang khandok biu haibadi si je toro din aduga try si je toro de engona kai kana ga de si toro de engona kitang kak knowledge lo biro kitang kak learn to loi mak knowledge lo de ya de haibadi fully nang perfect oi de ya de haibadi kitang kak hawra matung da haifetang yeng biu haibadi si toro de engona kai kana ga de aduga 6 months 1 year se consistently to the focus to view result sung so na la kani kai gi no ham tam si po cha ai sana toro la a po ne ai sana toro matung de result fang matung na ma share to ne aduna ina haidu je
online have subject the online business now hana gi type the business am hodok matam nang dukan hang de ya de office like tabe ya de adagi paisa silen sibu putok de ya de have aina ma toina high video ki amda si to ma thok ta dre na high grade nang na lay ma fam se says the lady available over internet over any place tagi manipur gi any place tagi adagi di northeast ki any place tagi india gi any place tagi world gi any place tagi internet available over fam tagi nang na how to oga nang na nang income stream kya ma semba yar matam ne si khangjan biu aduna nang nang sa gi limited oheliba frustration wang ba stress leiba pot mayam sing do adu dagi tholak ke hai tardi mindset change to opportunity kya je grab to na hona biru haibadi akoina dik social media sidina matam da mioi kya am social media gi advantage se khangdaba kya am ne disadvantage at what puna maki advantage disadvantage loi leitam ne right wrong loi leitam ne seista akoina ayama to wi je kai do ka facebook da hangdo kanda time pass kya amne haibdi reels kya ama kana daba mathung mon khang daba kya ama comedy kya ama sigum myam si yeng lei tarding sai gi facebook si dagi opportunity kya ama koina lobe paisa kya ama tan be haibdi songi pot de koi focus tok dre only entertainment only nungai pot ina chat chathar lai ning sai si dai kai dawre ham da si jina angang manghalli si jina matam manghalli haiba pot ina puthore but kaiguma nang na season right way the explore tok the right way the season tari sidagi income kya ma nangi business kya ma grow tong na ba nang na sagi personal branding kya ma grow tong na ba haibdi nangi generate tok na ba po to sin tari angang kya am so nang de tamakani okay mana sumaina facebook ki through the social media ki through the paisa kya am generate tore ma gi business kya ma how dokre hai tari angang kya am so nang tamning pola nang inspire ani influence we ani parents kya am thajabala ani aduna sigi poche khangbiyo haibadi social media ge through the nangi life se change nangi khutta lai rabane hoji nang facebook instagram youtube loi sinna banga tane mi yupna ama ntra madi loi sinni adugi pot da nang hoji anything learn toning matam da youtube da chatline adui tana sana kan youtube the audience kyam lai have se khangbiyo audience lai ba have social media da mi loi lai rabane adui tana nangi customers do lai rabane change your way of thinking je change to biro adui tana nang sai gi nang on palhala thamiba tawbangam de khote hai pot ma'am sin do kai gi no hai matam da nang on knowledge what pain nang time invest to the atopada nangi pocha yeng the atopada nangi opportunity yeng the na sada nang ha nangi same thinking dum lai ma government job fang ta is my torni si torni have ha nai chatnari po to sim to adu ita amana tra amari change to the yaro du ne koi poch change to rok ta tar de ke do ge ha matam hoi nang na khalam be amu haibadi mapalam da di opportunity kyam lai koi manipur de opportunity kyam lai te hoi adu chumi ko haibadi manipur ga mapalam ga compare to the manipur de resources khra wali adagi di opportunity khara wale but how's the online ne online how abane online have mana us tagi yola paje manipur machana zu lai ne india gi any place yola paje north scheme ma samna zum lai ne adu itari nang na manipuri mo nang online da thokpa matam da online da nang na value piba matam da kaino nangi product to gi value do add to matam da north scheme to lai roid us ki mina su lai roid adagi india gi mina su lai roid adu itari nangi amtang khanbiyo nangi opportunities ke am chaw nang manipur da lai na online ge through the hana yobung amam da sing do nang whole world target to we are matam ne all india target to we are matam ne adagi di entire northeast nang target to we are matam ne aduna stage da nang na opportunity laite khoi di government job fang da khoi gi punchi jelo ai job fang da tari kamai to da gi hai project kai no si atai kem na te sinang na sana sa da semjaba limitation na sana sa da create to jo atuba pot explore to ning da matam invest to ning da have di paisa invest to ning da knowledge taning da learn to ning da shima khangjan biu action lo ba mi khata na ko learn to ning mane hena tamning ma pot ne kitang khag result fang aba ai ngasi aina haje um yeng biu na ngasi kenom to matam da kitang khag result fang e na kitang khag result fang putena harau ani nang excitement kya na adu itadi nang atuba pot am to ning ani atuba por nang upgrade tong ning ani nang tamning khala ani nang nasada hena kamaina sidagi aina si tali post dagi sidai kamaina chatke dagi ha bas sung tau the midi wathi warem ngang ni adagi mi na tawi pot seran turan ngang ni dagi di tamning ba poi masada kai gino hamtan moi masada adugi energy do yaude adugi positive oive energy do yaudre do tadi mindset adu yaudre only same thinking frustration negative mindset na question la na same way of smile lai ni aduna nang aina haidu se mayam da ahana ngang khai dana nupi nupa khai dana sidi mayam loi to we ara matam ne se darka lai jana ngi time khar darka lai time fazana invest to view 100% consistency with view adukan changa kanda nang wona sungsho shodana result la kani kaino if I can do it you guys can do it if he can do it if she can do it you guys can do it nang su chakchai ai su chakchai ma su chakchai loi mak sei se foreign dani adagi lam sida lai ma di si hai ti have like nang na hai to potu tam tare tammaga effort pi tare time invest tok tare consistency maintain tok tare adu tare nang wona ke de result lawo nang hojik tawriba mapalam na tawriba pot nang hojik offline business salai ba nang kari gum tawri potum nang na paisa ta na ba kari gum tawri pot adu su nang time invest tok na kamai result la ka dage
nasana khanbiu adu itardi nang na right way the explore tok nang pisa kya am tan be have nasana khangbi hojik digital marketing tokduna angang kya ama dagidi ui kya ama pisa tan talaba matam ne dagidi coaching training aina kya am high online business nangi business to hojik product mapa na yon matam nang na kai gumba nang skills kya am lai have the yum the product saba adugi pot ma'am sing nang na only local da yon ba pot ma'am sing tu organ hojik mapa lam da puthor nangi brain ama sema pisa kya tan be yar matam ne opportunity sen akoi mang da lepaga lairabane sidai Manipuri ni adagi sidai idi somdagi ni idi sidagi ni akoi si aigi jaga di sidagi ni haiba kem doesn't matter where you are from nang kai da lagi sidi nangi just excuses nasana sa da preserve excuses haiba idi sidagi ni ngonda adugi opportunity da ai ngam doi man de nasana sa da haijeba pone buko tholak ke paisa paige adagi di freedom phange independent oigi haitar di you have to take action kai gi no ham aina si hai jigana ai online business ai ju 9 to 5 job toromi 9 to 5 job toroma stress ke am thengnar pa mi yem ne dubu online business na ai gi life ta freedom ke am pb independent ke am pb ko mafam have the ingon da yam ne family ga fazana loina ba ngamba da gi di yamna nungai ba yamna mak chaw da ta su ai gi life ta have the blessing ke am pb re da gi change ke am pb re du na mayam da ina hai je aina to bungam ta mayam su doi to bungam nga ta ne just thinking ja have change to biro only limited or a limited or government job I job nangi focus to ama khakta sum pi lai tari nangi energy to atopa pot kana ba kya am nang loi miss to gram opportunity som da loi nan thok ram ne nang som da som chat le nang som da sum adu da nang ngasai ge phangaktar kan da nang na sa je sidai se nang won demotivate or discourage or dai to bom la pang khang dre da gi suicidal thoughts lai da gi to bom la pang khang dam ning sai family pressure kya am lai kap pa yaw re nuai ta ba yaw re to bom la pang khang de stress wang na kok sare si mayam sing je tholak ke hai tar di change your way of thinking grab other opportunities se amukha dane lai je life ta adu me am sinu ta la kana khango learn to bole pi ganu hojik ai gi student kya ama ai gi mentees kya ama ingon aina tak aina have the aina share to bi ba kya am da ko moina government job employee kya am su yaw moina masamang na moina share to jar ko topic ni go sigi poche have the ai government job set tawi adu bu ai life ta ai kai guma kari guma ma create to ning contribute to ning society da aduga aina heng lai gi tar matung da su ai gi jai su da moina chalai ho banga mo gu da kari guma tham ning kari guma ai gi value me kai gi no ha matam da nang na sansar je lai je nang purpose sama ga loyan thara ini nang sidai je hinguro charu ro da gi nu pi the jalwa adagi di angang lei ro aduga nang sidai je sem adu na amung lau hai ba na te nang si lai je purpose am ning society is the pi asu chaw 1% do su kari guma contribute am to na bai dang ta lai ini adugi poto nang na thiba ngam tar ba you can achieve so many things adu matam nangi happiness kya am lakani le nang won nuai habidi nang na tawningi ba kya da tawbanga makani me won only matters a mindset thinking je change to coachable loiba habidi ego wang da habidi ai loi khangi habina tab ai tamningi ai grow tongningi aina hait ta mayam sing ai tam ai grow toge mingona takpi ge mingona share toge aina loi khangi haba yamna government job su tana leba je yamna selfish we bolam habidi ai hingda ba yade yes nang hingda ba yade mi loina ma hingna ba laini but hingna bai damukta hingba sidi kem kana ba laiti nang na hingba lai sei se kari gumba ma acho pot ama toramaga kari gumba value leiba mi ngonda value add torom tadi nang na heng lai gi da matam du mi we ki am da nang buning sing hok du nang ngonda nang leiram ba gi sansar se kari gum leiram ha da mi na khang du ne adu pot kitang khanda biu mindset change to biu ko surrounding change to biu surrounding the same matter only sigi posidang wai sa mi ge sum loina tari nang ye wakhan su kem ano idea kem la roi adu upgraded over result achieve to mi single loina tari network to tari nang mind the change kyam la kani ano no ba kyam to ning bam la kani ano no ba ideas nang manung da yawi nang na khang da ba nang manung da value leiba idea kyam course fajar ba idea kyam yawi ne but nang na focus to da bai ne nang na adu da energy se pi da bai nang na waste to thok bai energy se kan da pot waste to thol bai ne adu na sidai dam tang focus to tar di opportunity kya se mid yeng tar di nang sangjan tar di nang gi life se government job ki su dar ka tar roi aina hai chini government job ki su dar ka tar kai gi no hai matam da ai government job sunga try to rok te being a civil engineer ke dong try to rok te ai gi family na pressure kya am piraki but ain to dream am se kai gi no hai matam da ai gi friend circle da thoki ba kya am ne moi government job prepare government job ki dam ta like party hai ba kya am but phangi da ba kya am ne phangi da de suicidal thoughts lak pa kya am anxiety wang khalak pa kya am dagi nuai ta ba kya am kai do da gi khang da ba kya am family pressure lak pa kya am kap pa kya am si ma theng nar ko matam da ai ki dong da government job so tong ning gi tip but I work 9 to 5 job ai 9 to 5 job to rokhi ko to pa matam da experience kya am ta lakhi adu matam da ingon da in khanjagi chang da 9 to 5 job se ai gi na te an online business changed my life aduna ina mayam da haidu se stage da nangi khutta lairabani opportunity se nangon da loi yawrabani nang na sagi mindset se change to banga ba nang na sagi energy se way right way the explore to banga ba adu 100% pi banga ba nangon da result lak tani ngai wa laite nangon da darka lai je mit pang thok ba opportunity fadana lawba aduga right people ga loina ba
aduga nangi thinking je change tawthokpa mindset se upgrade tawba adu itari nangna tawningiba kya ma tawba ngamani nangna thajabiyo sije thajabiyo 6 months 1 year fadana consistently pibiyo adu matangda sungsoi sudana somgi result amma natra amma lakani result la aba haibsa dagidi hengal ani sum hengal kadune aduna si khangjan biyo nangi kutta hojik sinariba social media adagidi si mayam sing nang paiba phone se si makhak pairaga sidagi khar knowledge mayam learn toroga gain toroga nang sidagi explore to nangi life se sem gi be yara matamne angang haiba lete ahan haiba lete nupi haiba lete nupa haiba lete if you want to do it just do it learn do it apply it you will have a result you will get a result si khangjan biyo sungyo choden so thank you very much. Thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. Aduko social media link, Facebook, Instagram, Telegram link, description. And again, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning. Keep growing. TAMBA LEPKUMSI. CHAOKHATMINASI. Thank you.